नै निपुना बिपि बै माबाया ब्लगाव खामानि ओरै थास गेलेफैदों बेनिफ्राय लावदुमनि बिदा खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै स' रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोनजोंहाय आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअनि बिसय लानानै फैबावनाय जाबाय जाय भिडिअखौहाय जोङो नुखाबाय आरो रंजालि बैसागुजों लोगोसे दानि बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारआ माखासे इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौहाय ससियेल मिडियायावहाय प्रेस मिट खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोनदों जों बयबो मिथिगौ रंजालि बैसागुआ जोबनानै थांबाय गाजा गोमजा रंजा बाजा जाबाय लोंबाय मोसाबाय मुसुरबाय जोबोद मोजांनि बाथ्रा आरो बावखुंग्रि हाजोबो गाखोलाबाय दा आं सानदों बावखुंग्रि हाजोखौहाय फैबाय थानाय बोसोरावहाय जुदि मोजाङै मोजां थांनानै थायोब्ला निस्सय नुहैगोन होननानैहाय आरो बिनि सोमोन्दैबो जोङो माखासे खाम्फा बरगयारि सारनि खुगानिफ्राय खोनाबाय मानो बावखुंग्रि हाजो नाम मोनदों दा बिनि सोमोन्दै आं एसेबां बुंथ'ला गिबियावनो जों खोनासंनानै लाग्रोनोसै बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारआ मा प्रेस मिट होदों এনডিএফবি সকল যিসকলে বহুত দশকৰ পৰা দশক ধৰি নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলে সেই সকলৰ ওপৰত ৰুজু হোৱা বহুতখিনি কেছ আছিলে যিবিলাক নন হাইনিয়াছ ক্ৰাইম আমাৰ থানা লোকেল থানাবিলাকত আছিলে লোকেল কোৰ্টত আছিলে এই নন হাইনিয়াছ ক্ৰাইমবিলাক আগতে সব কেছবিলাক ডিছপ'জ কৰা হ'ল এইবিলাক মানে সব কেছবিলাক ফিনিছ কৰা হ'ল কেছ নাই আৰু কিছুমান কেছ আমাৰ চুক্তিৰ আগতে যেটো আছিলে কনভিক্টেড আছিলে এই কনভিক্টেড ডিক্লাৰেশ্যনত কিছুমান এনডিবিৰ শীৰ্ষ নেতা ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া বা তেনেকা কিছুমান আছে এই কেছটো চলি আছে এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টত এই কেছটো চলি আছে তাত আমি যিমান পাৰো আমাৰ পৰা সহায় আমি আগবঢ়াই আছো যাতে এই কেছটো ভালৰ ফালে বা কেছটো সলিউশন কৰিব পৰা যায় ইয়াৰ কাৰণে থ্ৰু জুডিচিয়াৰী প্ৰসেছ ইয়াৰ পিছত আমাৰ 54 এনডিবি কেডাৰ সকলে এনআইএ কেছত আছিলে টোটাল কেছৰ নাম্বাৰটো হ'ল 9টা কিন্তু মানুহ আছে 54 এই 54 জন এনডিবি কেডাৰ কাৰবাৰ ট্ৰায়াল হৈছে কাৰবাৰ ট্ৰায়াল হোৱা নাই সবে জেলত আছে এই সকলৰ কেছটো এনআইএত চলি আছে তো এই কাৰণে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এনডিবিৰ আমাৰ যিসকল প্ৰাক্তন নেতৃবৃন্দ বিটিআৰ চৰকাৰ এপছু সবে মিলি আমি সঘনে অনুৰোধ কৰি আছিলোঁ যে এই এনআইএৰ পৰা কেছখিনি আনিব লাগে আৰু সেইটো ডিছপ'জ কৰাৰ কাৰণে বা ৰিজল্ভ কৰাৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা বছৰে এই কথাটো দিছিলে আৰু যোৱা বছৰে মানে 2024তে ভাৰত চৰকাৰলৈ লিখিলে আমি গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক লগ কৰিলোঁ দুবাৰ তিনিবাৰ আৰু তেখেতক কথাটো ক'লোঁ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াই হোম সেক্ৰেটাৰীক নিৰ্দেশ দিলে আৰু এই কেছবিলাক আইবিৰ পৰা হোম সেক্ৰেটাৰীৰ পৰা সবে চালিজাৰি চাইছে আৰু এই কেছটো যোৱা 8 তাৰিখে যেটো 2025 মানে 8 এপ্ৰিল তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰৰ যেটো নেকি আমাৰ এনআইএৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ অসমৰ ডিজিপলে এই গোটেই কেছটো প্ৰেৰণ কৰিছে মানে এনআইএ কেছটো অসম চৰকাৰলৈ ৰিটাৰ্ণ দি দিলে গতিকে এই 54 জন যিখিনিয়ে আমাৰ জেলত আছিলে যি কেছটো এনআইএৰ হাতত আছিলে এই কেছখিনি অসম চৰকাৰক ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলে সকলো অনুৰোধ কৰা হিচাপে এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ অসম পুলিচ অসমৰ আমাৰ ইন্টেলিজেন্স সকলো আৰু এই গোটেই সিস্টেমটো চাই পেলাই এই কেছখিনি ডিছপ'জ কৰাৰ কাৰণে এই কেছখিনি ৰিজল্ভ কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ হাতত লোৱা হ'ব গতিকে আমি বিচাৰিছিলোঁ যে চুক্তি হৈ গ'ল থ্ৰু প্ৰসেছ থ্ৰু সিস্টেম এটাৰ পিছত এটা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে আৰু আজি ৰঙালী বিহুৰ সময়ত মই আমাৰ সংগ্ৰামীসকলৰ যিসকলে সংগ্ৰামীসকলে সদায় চাই যে আমাৰ কিবা এটা সমস্যা সমাধান হোৱা নাই এই সকলৰ কাৰণে সকা দিবৰ কাৰণে এই নিউজটো আনিছোঁ এই কথাটো কোৱা হৈছে পাব্লিকলি নিচিনা মানুহবিলাকৰ কাৰণে তো সেই কাৰণে আজি ৰঙালী বিহুৰ সময়ত
মই এই কথাখিনি ক'লোঁ কাৰণ পাব্লিকক কোনোবা মিছলিড কৰিব এইটো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ আৰু কৰি থকাটো আমি পাব্লিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হ'বই নোৱাৰিম যদি আমি সদনৰ ভিতৰতে হওক বা বাহিৰতে হওক যদি কোনোবাই মিছলিড কৰে আজি কোকৰাঝাৰত পৰ্বতজৰাৰ পৰা লৈ পেলাই কোকৰাঝাৰৰ বিভিন্ন জাগাত শ বিঘা ফৰেষ্টৰ মাটিত যাই পেলাই চাহ বাগান বনাইছে আপোনালোকে আমি বনোৱা নাই আমি সেই ফৰেষ্টবিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে শ মাটি বেদখল কৰি পেলাই চাহ বাগান বনাই থৈ গৈছে আৰু আজি সাধাৰণ মানুহ প্ৰভোগ কৰি আছে যে এইবিলাক আন্দোলন কৰ কিবা কৰ হেন কৰ টেন কৰ এইবিলাক প্ৰভোগ কৰি আছে এনেকৈ কৰিবলৈ নাপায় সংগ্ৰাম কৰি উঠি একবাৰ চৰকাৰ পাইছে সংগ্ৰাম কৰি উঠি একবাৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ শাসন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে ৰাইজক সেৱা কৰিব লাগে আৰু আমি সেইটোকে বিচাৰোঁ তো সেইকাৰণে আহি থকা দিনবিলাকত আমাৰ মডেল অফ পলিটিক্সত আমি চবকৈ একেলগে লৈ আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত আজিৰ তাৰিখত আমি আনন্দিত হৈছোঁ ইয়াত বাথৌ আৰচো হৈ আছে ব্ৰহ্মৰ আহুতিও হৈ আছে খ্ৰীষ্টানৰ প্ৰেয়াৰো হৈ আছে আমাৰ মাইনৰিটিসকলৰ নামাজো হৈ আছে ঈদো হৈ আছে আমাৰ গীতা ভগৱত পাঠ হৈ আছে ৰাম কথা হৈ আছে কীৰ্তন পাঠ হৈ আছে দুৰ্গা পূজা কালী পূজা যিমান আছে আমাৰ আজি হোলীৰ পৰা লৈ পেলাই চব ভালকৈ প্ৰচলন হৈ আছে এই পৰিৱেশটোৱে চাব বিচাৰিছিলোঁ আমি আৰু আমাৰ কাম এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল গতিকে আহি থকা দিনত বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যি কোৱালিটি অফ লাইফ এইটো ইম্প্ৰুভ কৰিবৰ কাৰণেহে আমি কাম কৰি আছোঁ আজিৰ যিটো UPPL BJP মডেল অফ পলিটিক্স আমাৰ কাউন্সিলত বিটিআৰ কাউন্সিলত আমাৰ মডেলটো হৈছে আমি কাকো টাৰ্গেট কৰি কাম কৰা নাই কাকো বেয়া পাই কাম কৰা নাই কাকো আমি টাৰ্গেট কৰি লোৱা নাই আমাৰ টাৰ্গেটটো হৈছে 35 লাখ জনসাধাৰণৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কোৱালিটি অফ লাইফ জীৱনৰ কোৱালিটিটো গুণটো কেনেকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰে হিতুক লৈহে আজি আমি চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু কাম কৰি আছোঁ গতিকে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে দেখা পাইছে শান্তিৰ ফালে কোন আছে অশান্তিৰ ফালে কোন আছে মানুহক মিছা কথা কোৱা প্ৰলোভন ভুৱা কথা কৈ ৰাজনীতি কোনে কৰে সঁচা কথা কৈ ৰাইজক সেৱা কৰি কোনে ৰাজনীতি কৰে তাত আৰু বেছি কথা কৈ কোনো মানে ৰাইজক আজি মিছলিড কৰিব নোৱাৰে গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আজি এই কথাখিনি জনাই দিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ যে বিটিআৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে এই গোটেই কথা বুজি পায় আৰু আহি থকা সময়ত সমন্বয়ৰ খাতিৰত শান্তিৰ খাতিৰত উন্নয়নৰ খাতিৰত আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাব লাগিব এই কথাটোকে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোক আজি মই কোকৰাঝাৰৰ বিশেষকৈ সেই অশান্তি সময়ৰ পৰা শান্তিৰ সময়লৈকে যিসকলে সাংবাদিকতা কৰিছে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈছে আপোনালোকৰ জৰিয়তে এইখিনি কথাটো আমাৰ বড়োলেণ্ড তথা অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ এই নতুন বছৰত সকলো সুখ শান্তিৰ মাজেৰে ভাল এটা মংগল এটা পৰিৱেশৰ মাজেৰে সবে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব সকলোৰে পৰিয়ালত উন্নতি আহিব সকলোৰে জীৱনত সফলতা আহিব এইটোকে মই কামনা কৰিছোঁ निश्चय नोंथांमोना खोनाबाय जोंनि बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारनि खुगानिफ्रायनो भिडिअआ गोबां गोलावमोन नाथाय आङो शर्ट भिडिअ होनानै होदों मानोना बिनि भिडिअ होजोबोब्ला आंहा जेबो बुंनो सम मोननाय नङा बेनिखायनो आङो गुसुंल' भिडिअ होनानै बिनि सोमोन्दैनो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनोसै रायजोफोर जोङो बर'फोरनि गेजेरावहाय माखासे सुबुंफोरखौ नुगासिनो दङ गोजोन गैया होननानैहाय बिटिआरआ गोजोन गैया दा बै गारबोनाय 17 बोसोरावहाय मा गोजोन नुदोंमोन आं बेखौसो बुंनो सानदों आरो जाय मानसिया आंखौहाय कमेन्ट होदों बिटिआरआ गोजोन गैया होननानै नैबे बिथांखौहाय आं कुइसन खालामनो सानदों रायजोफोर नैबे 5 बोसोराव बिटिआर एकट जानायनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनिफ्राय लानानै जेब्लासिमहालागै बिटिआरआ एकट जादों बे एकट जानायनि उननिफ्राय बबेबा जिल्लायाव बहाबा नोंथाङा जुदि गुलिजोंहाय गावलायनाय आर्मी पुलिसफोरजोंहाय गावख्रुबज्लायनाय बर' हारिनि उग्रपन्थिफोरजोंहाय गावख्रुबलायनाय जुदि नोंथाङा नुदोंब्ला आरो बर'जों हारसाजों दानलाय सुलाय खालामज्लायनाय जुदि नोंथाङा नुदोंब्ला अब्ला नोंथाङा आंनोहाय फोरमान हो नोंथाङा जुदि बे 4 बोसोरनि गेजेरावहाय 5 बोसोरसिमावहाय बबेबा जिल्लायावहाय आर्मीजों बर'फोरजों गावख्रुबलायनाय जुदि नुदोंब्ला अब्ला नोंथांनोहाय आङो 5,000 रां होगोन फोरमान होनो हानांगोन बर'जों हारसाजों न' सावनानै होखारज्लायनाय बर'जों हारसाजों दानथारज्लायनाय बर'जों बर' होसोख्रुबलायनाय आर्मीफोरजों गावलायनाय नैबे जाथायखौ नोंथाङा दिन्थिनो हायोब्ला आंनिफ्राय 5,000 मोनगोन मिथिबाय दा रायजोफोर
आं ओरैनो बुङा आं नुबोदों नुगासिनो दङ गोजोन गैयैखौहाय गोजोन होननानै बुंग्रा गोजोन थासारिखौहाय असान्ति होननानै बुंग्रा बेबायदि मानसिया जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय माबायदि आखुनि मानसि नोंथांमोनाबो मिथिखायो दा बेखायनो आं बुंनो सानदों जाय बिथाङा गोजोनखौ नुवाखै बे मानसिया अराय सम गावनो गोजोन गैखाया गाव हारसिंनो बियो गावनि हास्थायनायखौ मोनैनि थाखायनो बियो गोजोननाय गैखाया नाथाय रायजो राजानि गोजोनना जाहैबाय गुबुन रोखोमनि जेरै बिटिआर सरकारा 5 बोसोरसिमहालागै जेरावबो सिलायनि सोदोबखौहाय लाबोनायखौ जों नुनो मोनाखै मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो दानलाय सुलाय जानाया गैया जादों बिटिआर एकर्ड जानायनि उननिफ्राय अब्ला माब्रै बुंखो नोंथांमोना बिटिआरआवहाय गोजोन गैया माबे नोजोरखौ नायनानै बुंखो गोजोन गैया होननानैहाय नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ खोनासंनानै ला जोंनि नैबे आर'नाइया गोमानो थांगासिनो दंसैमोन गुबुन गुबुन हारिफ्रा बर'नि दखनाजों लोगोसे गाननाय जोमनाय आर'नाइ जि जोमखौहाय लानोहाय सेस्था खालामबायमोन बारा गोबाव जायाखै बिटिआर एकर्ड जानायनि एसेल' सिगां मिथिबाय दा अब्ला 17 बोसोर सरकार सालायनाय सरकारा बे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय बेफोरखौ बर'नि बानायनानै होनो मा मावनानै थाया हारिनि थाखाय जुदि सरकार गसंदोंब्ला अब्ला बै 17 बोसोर सालायनाय बिपिएफ सरकारा मा खामानि मावनानै थाया दानिया जों नुदों गोजोन थासारिखौ असान्ति खालामफिननानै होनो थाखाय माखासे गोरों गोराफोरा गावफ्रुलायनानैहाय मोननै मोनथाम पार्टी दादों नाम्बार 1 आव गोजोन गैयै थासारि लाबोनो सेस्था खालामग्रायानो जाहैबाय बिपिएफनि चिफ हाग्रामा महिलारि 2 नाम्बारावहाय एपिबिनि मिथिबाय दा गोदान पार्टी एपिबिनि आफादगिरि अनजालि दैमारि दा नाम्बार 3 आव प्रमेला रानी ब्रह्म 4 आवहाय बिश्वजित दैमारि मिथिगौ रायजो राजाफ्रा आं मा थांखि लानानै बुंदों अनजालि दैमारि मेडामा गासैखौबो गोरोंजोब बियो मोनथियो आरो बिथाङा पार्टी दायोब्लासो जे आङो सिटआव जिरायनो मोनगोन बेखौबो बिथाङा मिथिखागौ दा बे खारनावसो बिथाङा गोदान पार्टीखौ दादों हारिनि थाखाय नङा हारिनि थाखाय अनजालि दैमारिया पार्टी दायाखै रायजोफोर मिथिबाय दा आंनि नोजोरावहाय बियो हारिनि थाखाय पार्टी दायाखै बियो गावगा सिटआवहाय जिरायनो थाखायसो पार्टी बानायदों बर'आ दे गोदान पार्टी दाबावोब्ला आरोबाव बोफ्लेबावगोन बेखौहाय बिसोरो मिथिखागौ थेवबो प्रमद बर'खौ माब्रै गाख्लायनो हागोन बिपिएफजों लोगो जानानै माब्रै प्रमद बर'खौ गाख्लायनो हागोन बेखौ खैसार सानानैसो बिसोरो नामाव पार्टी दाफ्लादों मिथिबाय नायलांबाय था नोंसोरो नैबे बिटिसि इलेक्शन जाजासिमहालागै हयथ' एपिबिआ इलेक्शन गेलेहैनो खाबु मोनाबो जाहैनो हागौ बिसोरो अब्ला मा खालामगोन बिपिएफजों थाफानानैहाय बिपिएफखौहाय मदद खालामगोन 1 नाम्बार बिथांमोननि प्लान पलिसि नोंथांमोना नाय इउपिपिएल पार्टीखौ मानो इसेबां गाज्रि मोनदों रायजोफ्रा मा खारनै दिनै आं बेखौबो बुंनो सानबाय एनडिएफबिनि न'खर जायफ्रा जेलाव जोबनानै दोनजानाय बिथांमोननि न'खरा जानो हागौ जोबोद असान्थियाव दङ दा बिथांमोननि थाखायनो माखासे मानसिफ्रा दिनैहाय नंबां जाबां बाथ्रा बुंनानैहाय बिसोरखौ दुखु होयो नाथाय दानि सीएम प्रमद बर' सारादे बेसेबां सेस्था खालामदों बै कम्पिटेट जाखानाय जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ बख'नो आरो बिथांमोनखौ बख'नायाव मदद होनो नागारै हेंथा होग्रासो मानसि दङ जोंनि बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव नोंथांमोना साननानै नाय अनजालि दैमारि बायदिया बिदाया जेलाव दङब्लाबो आरोबाव गोदान पार्टीसो दादों अब्ला नोंसोरो सानदों नामा अनजालि दैमारिया एनडिएफबिनि थाखाय सिन्था खालामग्रा नङा बानस' दैमारिमोन बायदिखौहाय नोंथांमोना सिनायखायो माबायदि बिसोरो जों बयबो मिथियो रायजोफोर आं मिथिगौ बिसोरनि प्लान पलिसिया मा बिसोरो हारिनि थाखाय खामानि मावनोहाय
आफाद दायाखै गावसिनि उदैनि थाखाय बिसोरो सिटआव जिरायनो मोनफा मोनफा बिबान लानो थाखायसो आफाद दादों बेवहाय गाज्रि मोननानै लाब गैया मिथिबाय दा गोजोन गैयैखौहाय अशान्ति खालामनो प्लान पलिसि खालामनाय मोनसे एजेन्डा टारगेटसो बियो मिथिगौ नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय जोबजासे बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आरो जायफ्रा आंनि बुंनायखौहाय गाज्रि मोनबाय नोंथांमोना निमाहा होलांनो जाबाय गोजोन्थों जोबजासे भिडिअखौ नायनो थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि